fishing purse sector of Galicia. We promise to do a tour all over the Galician coast and see what happened with the promises the Galician government made to them. We are today in Malpica. It's my first time in Malpica, I have to say. Beautiful place. Today is very sunny. They're celebrating the San Adrian, which is the local party here, and it's beautiful to see the boats who belong to our fishermen, the fishermen who were camped in front of the Galician government. So we'll see what happened. We'll see what happened here. We'll have to meet people and we'll speak to the local people. And we're looking forward to know what is going on with the tourism sector in Galicia. And also we have to promote these beautiful places like Malpica de Bergantiños, the Galician coast. Estamos explicando os barcos de artes varias. Sí, sí. O teu é o de Playa de Lira, en Malpica, moi ben. Que diferencia hai? Me estabas dicindo que todos estes son de artes varias, pero que había un, cal era o de... Aquel molenteiro grande que está bordado. Aquel dali. Blanca, aquel. Estábame contando agora a Castelao que cando, bueno, nos anos 40, 50, que había 1200 homes traballando no mar, e había 44 cerqueiros, e agora mesmo, bueno, pois estos son os que quedan, non? Hai de ver, fai pouco, 33 barcos, Malpica, fai moi pouco tempo. 33, empezaron co rollo dos desguates, non sabes co rollo? Sí, sí. Ese é o de Manuel. As casas están cara arriba, todo están no alto, é preciosísimo e é moi curioso, non? Explica de que é isto? Esta é a ballena. Esta é a ballena. A ballena de Lugris. A que sale no cuadro. A que sale no cuadro. A que salía no cuadro de Lugris. Bueno, estábame contando Isabel que o porto de Malpica foi porto baleiro. Claro que foi. Ainda hai casas que teñen as columnas. Ainda hai casas que teñen columnas de osos de ballena. De osos de ballena. É bonita a praia, verdade, todo? Preciosa. Non é? É unha fermosura, é máis que cort, máis bonito ten o mar. Well, this is Malpica. It's a beautiful view, and you can see the mill, the wee houses are the mills, and this is the Galician coast. It's a beautiful place, totally recommended. Decías, hubo un naufraxio aí, unha balsa. Morreu o pai e máis 4 fillos. Andaban cas bojeiras ao xuralo e aquí afogaron e aquí morreron, puxeron esta cruz. E esta zona chamalle os Muiños da Ribeira. Os Muiños da Ribeira, sí. É impresionante, eu estou entusiasmada porque realmente é unha belleza. Aquela é o Pepino, que ten uns percebes estupendos. Zona percebeira toda. Non hai percebes por todo, pero despois máis para loa está o illote de San Bartolomé que lle chaman, tamén son uns percebes estupendos. E aí están os baldallos, non ves que chegan 4 millas afora, desde a terra, desde a praia de Baldaio hasta a última pedra,
Son 4 millas que hai. Direita aquel coche encarnado mismo. Vai mirando para lo, a Torre de Hércules desde aquí. Aló no fondo, contra debaixo do monte, ves a Torre de Hércules. Hai neblina, pero non hai tanta. Vela, vela.